नरेंद्र दामोदर दास मोदी Kanika long ka kana shapang ubriu ubalong uway na kinong elam badon bortam ha ka pertay. Kanika kana ka long shapang uway uriu sign pertay. Ubalong umentri rang ba du bapaw ha kajing sensat pat ba ha ka pertay. Kanika long shapang kajing long jing im ka ba ulabam smai na ka benta ban pelong ya ka rukom im ka bebet bebiang jong kishispa lai pokulur bat ru ban ai kajing syakri kababahatam ya karihi boro kaway. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं Kajing em jong Narendra Modi ulong ubriu ubamat ya kajing kajing angnut bat kajing terang kajing yakun halo kajing duk uba angnut ban pelong ya ke India ka bathemai kajing terang ban syakri na ka benta ka rihi bro kawai bat bandon ya kajing para brio kajing ya lenti Narendra Modi kelas dang na ka surok jong ka Vatnagar ka bah Gujarat lakha ya ha ka khat nyotrik unai lur jong usnam ka khandai spa sanpau Narendra Modi ulong ukhun ubalai na pedengki khun jong Damodar Das Modi bat ka hiraba. Kajing em khana ka jong ula pelut ya ka por kajing long jing em ka batuk bah. Hadian balawai na school Narendra Modi ulaju yarap kam ha ka dukan sha jong kupa jong ka badon ha ka jaka yeng rel ha ka tei ka jaka. माता जी है 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाई। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। Ukwa banjam syakrang na ka jinglong jing em ka beduk bat banwan ra ki jing kela ke em lang sa lang. Ukwa ban penkut no ya ka jing jenjar bat ka jing pang jong ki brieu ki badon hakum kene ka apot jong ka jing em jong ki. Ka jing wat banya jong Swami Vivekananda apo ka jing yalam jong Narendra Modi halo ka jing ya lenti jong ka jinglong bakentang bat ulabu ya umau nongrem jong kene ka mission ban pen urlong ya ka jing angnut jong Swami Vivekananda ban pelong ya ke India kum ke nongelam ha ka perthai nada ka don ka kentien ka bala ban batai shapang ka jing em Narendra Modi ka dei ka seva ban syakri ya kari ban syakri para beliau. आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। Hagakerta ka bakhat nyusnam Narendra Modi ularai ban mi no na layeng
bat ban let jingo ya kari teng ula pelong ya ke Himalaya kum ke yeng jong u bat teng ula Shakri hagi jaka mani blai adu kumba Arsnem haba ula wan pai pat shila yeng ula rai ban jam shaprang bat ban don ya ka thong haka jinglong jing em ke bathamai ula let yaso shaka Rashtriya Swayam Sevak sang naka benta ban Shakri yaladi naka benta ka rihi barok kawai Narendra Modi ulalong ubapau baha ka jingaki jongka Nav Nirman ka baha Gujarat hausnam ka Khandai spa nyau pulai akabala pelong ha katukapor ya umentirang ba jongka seng Kongres ban hiar syuki akum ka kapor ka ba Narendra Modi ulayo ikalat ban ya trailang bat ki nongelam ki bapau khmat jongkari leina kani ka daw ba ulanang yo ka jingklang ha ka senshar pait ba लोकतंत्र आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे इससे बड़ी धमकियां क्या होती है लेकिन ये देश झुका नहीं था 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है Hausnam kat Khandai spa prapunyo ulayo ya ke hukum ba unya trelang no bat ka Bharatiya Janata Party Henry kani ka long tang ka barit ha ka jing yai lenti ka jong u ka jing pen pau kan san Narendra Modi kum uprieu ha ka senshar khadar lingba ka jing don benta ba ka seng BJP ka la long ka jing ai mensiam yo u ban pen urlong ya ka thong नरेंद्र दामोदर दास मोदी Au hisau jong usnam ahajar iway Narendra Modi ula bam smai kum menteri rangba ke Gujarat કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના के कायदाથી स्थापित भारतना સંવિધાન પ્રત્યે Narendra Modi ula kentiu ke Gujarat lengba ke rep keryang ke trei ke kata bat ru haki wei pat ki kam akapor ke jingelam ke jong u ke rep keryang ha Gujarat ke lakiu kumba 10% ka vibrant Gujarat Summit ke lawanra e ke rekod halo ke jing pelut ha ke ne ke jela bathau kilat kelenti ha ke yo kam yo jam apo ke jingelam jong u ya ke Gujarat ke long ke jingerap ban kentiu ha ke liang ke medium but small scale industries kan nuksa jong ke ne ke long ke jing teibyang ya ke coach ya ke balasha penjulur ha ujumai ke long ke nuksa ke babaha wat ha ke perthei hi parok ke wei apdeng u hajar iwei bat ajar khat saw Narendra Modi om tang bo la yo ka jingero kum unong penyaj ubaken sai bad umentirang ba ubaken sai ha ka rihi baro ko wei henrei kum ubrieu ubalayar ha ka jingmut jing perkhan ha ka wei pat kaliang ha shwa ka election jong usnam ajar khat saw kala pau ka jing bam sap apo ka jing sensha jong sokar UPA ka baar wada pedeng ka jing persha adagi pat ba iba buon na ki menteri jong soka pedeng ke lahap ban hiar syuki no ke kumta ka ri ke lahap ban pai khmat no shiki wei pat ki brieu ki bala ban le aa na ka benta ka ri hi baro ka wei ka jingwat na ka benta ban yo ikinong penya ki balat na ka jing sha kan tho halo jam bam sap kala pelat ye ka ri na ka jing sngau liam ka jing ye pher jingmut bat ka jing sha thombo ha ki kan hun king atiar ke BJP kala say ya Narendra Modi kum upkertong ban yo shimti kum mentirang ba du keri uni unong elam juga Gujarat ula long ubah khmat nak benta keri hi baro kawai
Narendra Modi ula long unong elam jong kari ubalala ban pen klan haga kam san perthai batru ubalala ban penyajan ya dia bat kipai ba ke election jong usnam aja khatsau kalala ban pentikna ya ke jing shisha ka jing job kam long tang na ka benta Narendra Modi kum unong elam bakrau jong kari kenai rala ban pen long ya ke BJP kum ke seng san perthai ka batang marwai ban job pun hadian lai posnam ka sorkar kedai ke wei ke ban ngap perkhat bat ya ke rukom em jong ki bedut मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आई जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। Narendra Modi udon ya ka jing snows camp ban pelong ya ka sabka sat sabka vikas bat ka sabka vishwas kum ki nongrem jong ka jing sinshal jong u Akawai pat kaliang kiriu syampang haga san perthai kim shimlala ban pendap halo ki jing ai jingmut balawan ra do mentirang ba adu Narendra Modi. Akawai pat kaliang kiladon ki wai pat aga jingmut jing perkhat jong umudi. Lakalong aga ban buat halo ka jing yo ijngai ya ka New India lane ka jing penslur ban penbet ya ki mat ki badangsa na ka benta ki nyo posnan. Narendra Modi ula pen i ya ka jing la lada umudi udang yaisa. Narendra Modi udon kajing perkhat e kajing sensha pai ba la ka don kajing tmu ka baklain na ka benta ban kentieu hakimat trekam. Aka jaka ban penbet hamanla kijing e Narendra Modi ukermen scam ban rat tengkong na dut tenrai. Ukermen scam bakalong ka bakongsan e ban penbet ya ki kenrum kenram. Kajing la ban pen erlong kum unong elam kadai kajing yakhi pai ba. Aga sien ka beningkong omdon uwei pat hendai umentirang ba adu kari India daladi aga jing kren ka jong u aga jing rakhie ya ka independence dia lani ka sni light loy ula kren shapang ka jing khoj aga red fort. अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। Aka atarik urisau jong uju hi usnam umentirang ba adu lalong unong elam ban pen khoj hi daladi ba ban long ya kari India ka bakhoy.
महात्मा गांधी ने जो सपने देखे थे कि भारत आजाद भी हो, भारत साफ सुथरा भी हो। मेरे लिए ये श्रमदान नहीं है, ये श्रमानुभव है। और जो श्रमानुभव है वो मुझे सामान्य से सामान्य इंसान के साथ जोड़ता है। Ka World Health Organization ru kala kubur bat daki million ngut ki brio kila im nakadao jong ka Swachh Bharat mission. मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। Palat Chispa Sanpo ki program bat ki scheme dala ban Menteri Kam Hakim Riusnan. हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। Hake election ajar khat khandai ka BJP bat ke NDA kala job khambun e apo ka jinge lam jong Narendra Modi ka daw ko bakham khrau ka dei hlor ka sabka saath sabka vikas bat ka sabka vishwas. मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Ashwaban menjur hapo parlimen na kabenta ban wengno e ka article laispa nyopo ka long ka ba e ban ngej ya ka ne ka jingla ban rai da uni unong elam jong kari ndai ka sarkar jong umodi ka la ban shim ya ki rai ki ba kham e ha ka ne ka wat ka ba a आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। Kasian ka ba ar jong ka sarkar umodi ka lasdang da ka ba shim ya ki rai kum ka jing pelait luit ya ki kentai muslim na ki rukom hikai jong ki bat ki wei kin don persha ya ki kentai kum ka lai pusan e na Jammu bat Kashmir. मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह
कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। Kajing penbeng, kabajai-jai jong kajing yakini jaka halo karam janma bhumi, kamdei tang kajing la ban penbeng Henry kalong kamat kabakong san ban pelong yaki India kabakam baha hakalawe kabanwan। करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। Lakalong hakajing sha tombor hakiriu king atiar la negajing perking jong ka nak zalzen hakini kin rius nambarala kilalong ki bakam hakamat banya kini ki live po bat south post nam ki balaleng abay nujo ba kini ki live post nambarala kathan shatela mi ni kilalong ka basyong su kajing don kiriu king atiar kala duna ki katu kat ni ki benta kani kalong ka khubor ba ki India kalam island ikiriu king atiar bakin wan yale persha tang kini ki sipai China kilas dang ban tombor ya kabenta ka basyapang batsyatei haladak kisipai kari ke lapan pau adu katno kilong ki balakre। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। Umitirang ba du kari ula ai lai luit hakisipai bakin le ekabadon kan daladi ula ai mensiam yaki hakijaka khapon। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Kumunong mi khmat banyo kajing itu shabar hapo kajing alam menteri rang ba umudi ke India kalala banrat dengkong ya kajing dok bajing kerdu menta kajing yero kalej shabaro kirai bala shem da kasoka padeng na ke benta kajing mentoy jeng ki beduk menta ke India kalalong ka ba khmat alo ka koi ka khia ka perthai lingba ka program Ayushman Bharat lala ban kentup adu sanpau klor kinong snong jong kari haka Ayushman Bharat na kabenta ban kintieu haka jingkot jingkhia। पानी से आए और भाइयों को किडनी की नली खराब थी, वो ठीक हुआ, काम अच्छा हुआ, अच्छा हो, संतोष है, संतोष। तुम खुश हो एकदम? पढ़ाई करोगे, खेलोगे, बहुत खेलोगे, हैं? Karai ban sam ye ukhau ration hadu palat prapau klur ki paipa akum ke negapor jong kajing saphyang khunyang jingpang coronavirus lengba ka pradhan mantri garib kalyan yojana lani ban pendiang jingira pisa lani kajing ai kam ye kilong yeng beduk kinong rap kinong bela batru iki kentai umudi ulapen ishisha ba kasoka kalong ka wei ka basyakri na ka benta ki beduk।
सरकार ने मेरा बहुत सहयोग करा है। मैं वहाँ से आने के बाद मेरे खातों में पैसे भी डाले गए और गरीब कल्याण योजना के तहत पशु शेड भी बनवा रहे हैं। सर ने सभी प्रवासी मजदूरों को मीटिंग में बुलाए और वहाँ हमें मीटिंग में बैंकर भी सभी आए थे और हमें 25 लाख का लोन कराए। ये गाय गोहाल ये भारत सरकार की गरीब कल्याण योजना से हुआ है। ये योजना मिला मुझे सरकार की तरफ से। मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई करता था, वहाँ पे मेरी पानीपुर की गाड़ी है। लॉकडाउन के थ्रू हमारा वहाँ पे हालत ख़राब हो गई, इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमने गरीब कल्याण योजना के थ्रू बोरखेड़ा से सुल्तानपुरा का कच्चे रोड पे काम किया। Kidau jong Narendra Modi ban pelong ia keri bat kinong shong shnong ki bala ban penbiang na ladi habaro ki jing don kam. आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। Laki long ha ki jing wan den shop ki bor Mariang hakari lani ki long ka thong ban yakun persha ka khlam kum up corona. Narendra Modi ulala ban pen I ka lenti om tang yakari Henry ha ka perthai. Ka jing shim khun u Narendra Modi halor ka foreign policy kala long ka jing urlong na ka benta ban kentiau bat ru ha ka perthai jong ka jing senshar pai ba. Nadu bala shimti ka office traikam u Narendra Modi ulai shim benta ha ka UN ka BRICS ka SAARC bat ka G20 summit. Ha ka ba kini ki long ki jing yo I jingai jong ka India ban kentiau ha ka yo ka kot bat ru ha ka kam sain perthai. Hakikat tu kat nisnam om shim la yo pdiang ki jing terwa na ka United Nations kumba Narendra Modi ulayo ban rakhiye या कि इंटरनेशनल योगा डे। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। लाआय Narendra Modi या खुश नाम किंग Abdulaziz Shaish का बुरम सिविलियन ऑनर का बहे तम जोंग सऊदी अरेबिया ulayo pdiang ru ya ke burom ka bahajrong tam kari Russia ka balatip kum ka the Order of Saint Andrew the Apostle Award ka Palestine's Grand Collar of the State of Palestine ka Afghanistan's Amir Amanullah Khan Award ka UAE Zayed Medal bat ka Maldives Mark Izzuddin ha usnam aja khapra la ayu minjang ba'du kari Narendra Modi ka khusnam Seoul Peace Prize na ka benta ka jing no senyang jong u na ka benta ka jing wanra ya ka jing shongsuk bat ka roi ka pa ka jing thmu jong Narendra Modi ka long ban im ha pedeng jong ki brieu ban ya sam ya ka jing suk jing kmen bat ki bat ban yarap ya ki ha ka jing e jing shitam om tang ba ujudon ka jing e dei ba jan bat ki brieu ki baret e andai u long ru u ba pau ba ha ki social media la tip ya uru kom uwei na kinong elam jong jing start technology bamenta ha ka perthai चावल भी खाते हैं बच्चे लोग चावल खाते नहीं खाता हूं ऐसा करोगे आप लोग ऐसा करो Narendra Modi ulong unong elam jong pat ba ha ka ba utrai shitom ban le ban wat ikilat a jing erap ya ki jing e jong uduk usuk bat ru ban kentiau ya ka jing em jong ki aman la ki liang वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। वही तो मेरे हौसलों की मीनार है।
दामोदर दास मोदी